Mayap pat magrasyang bengi po kay katamongan at Happy New Year po kay katamo. Ngini pong aldong ini pagmasusyan tayeng solemnidad ng Maria, inginduning Diyos. Siklod tamo po para king oratio imperata laban king COVID-19. Kinlagyo ning impampo ning anak ampo ng Espiritu Santo. Amen. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal ataw. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kami king lugod, at iyatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring tawong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan muing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo lang ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, kimpamagbayong biye at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pesawili nga klisme kaya ka, king kagulanan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Virhen, Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, kinlagyo ning ipampo ning anak po ng Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po. Kambeda po rin kaya katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iabetala naman po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Ryan and Cel Martinez and family, ampo ni Arcel Borja. Para king birthday Thanksgiving ng Emiliano Pinlac Jr. Para king sablang kaladwa kay Purgatorio at ding kaladwa dari, Francisco Emiliano Sr., Valeriana, Cesar, Reynaldo, Joshua, at Romy.
Pakamalang kong kapatid, King Ginoo. King lagyunan ning pakamalan tamong Arsobispo, Most Reverend Florentino Labarias, makiabe ko kaya kayo para yatadya yung mensahe ng bayong banwa. Isang wan king libro ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang nasasabi, I saw a new heaven and a new earth, but now they are gone. Akakit ke imbayong banwa at imbayong yato. At ining banwa at yato nga iti mitdane at pati na ing dayat malat may walane. Ing bayong banwa nung makanyan, metong yan pamagumpisa at metong yan pamagbayo. Nung Jesus ing Alpha at Omega, ing umpisa at kapupusan, kampananta mo sana ining pabanwa nga iti manatili kaya katamo Jesus, antimong kaya katamong uliran, antimong kaya katamong pagmulan at kinabdaling patingapon sana diyang potang bayari na yung obra tamo king ginungan makadaon ingega ng bagay. Kilog na ning bayong banwa, muna na sabihan, ibayo tayong kaya katang asal. Yan katupara na boses sa kukulayit king nilang nga ng San Juan. The kingdom of God is at hand, change your lives. Yung kairiyaning banwa, malapit na eh. Alilan nyo rin kaya kong ugali, magbayo kayo. Propeta Joel nga nang sinabi, gabakan nyo la, aliwain kaya kong imalan, gabakan nyo rin puso yo. Anawari, you rend not your garments, but your hearts. Diba, bayong espiritu, bayong puso, anang Ezekiel chapter 36, I will give you a new heart and a new spirit. Sana po, ito yung Espiritu Santo ngayon yung manalali, yung tumayid kaya katao at manatili ka rin kaya katang puso, kaladwa at biye. Ini po yung moleto yung talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando. Bye.
punta mo king lagyunan ning impa, ampon ning anak, ampon ning Diyos, Espiritu Santo, ing Ginoo manatili kay kayo. Happy New Year po kay kayo nga. Pakigreet po rin kasiping you, Happy New Year. Happy New Year po, Happy New Year, Merry Christmas. Lulupa ko pong puyat. Mapagal ko po, nabenge. King Banalamisang iti, iyabetaya naman po ing kaladwan ng kakatamong Papa Emerito, Benedict XVI, aminuna na makananasan ng inginude naning kapaynawan. King mapilan pong pinandi takataymikan, ganakantala po rin kaya katamong kasalanan, at panyawad talang tawad king apong Ginoo. Ginong Jesus, si pagkalumeke kami, king banuang iti, ing metong abayong puso at ing metong abayong espiritu, Ginoo pakalulo. Heso Kristo, ipayabot mong king banuang iti, bibibye kami agpang king kekangamano, Kristo pakalulo. Ginong Jesus, king banuang iti, tayran mo keng munye panahon keka at karing kapatad mi, Ginoo pakalulo. Ipaintulot mong sunlagya ing lupa mo kaya kami, O Ginoo, at akamtan mi ing kapayapan king kekang kapatawaran. Tayran mo kaming papunta king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, ing mumu naming gawan kaniting bayong banwa, yaing mitipon kami ban pasalamatan da ka. Kambe ng Maria, pagmulalan mi ing pangabayit ning kekang anak, at kaya bering pastul sa samban miya, at papasyag ing lugod mi keya. Kapamilatan ding panalangin ning induning Diyos, kapnuan mo kami, karing kekang kanuanan, at pagkaluban meng kapayapan, ingke kaming yatu, king aldongeni at kekabana ning banwa. Itiadwan mi, king lagyo ng Jesus aginomi. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Ngana ning ginukang Moises, sabihan mo kang aron at kareng anak ng lalaki, king ini yaing sabihan da na yung babyerang bendisyon kareng memalen na ning Israel. Panwanan ako sana ning ginu at ingatan, aslagan na kayo sana ning ginu, king ganakana at maging malam yake kayo. Manano na sanang lingapan na kayo ning ginu at pagkaluban kapayapan. Makanyandeng sambitan ing lagyo ko kareng memalen na ning Israel at panwanan ko lang. Amano ning ginu. Panwanan na katasanan ning Diyos king kayang pakalulu. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana king lupa mong malam, baning meto sikluban, abalo na ing kekang kaburyan at ing pagkalugmong kaligtasan. Busan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Huling alang pamangabiran, ingkekang kayatulan, kareng sablang balayan at kekalang patnubayan. Manano na sana ding tao, O Diyos, ika ing karelang puryan, ika sana ing puryan na ning metong sikluban, pepanwanan na katamungan ning Diyos, sana igalang den pitakutan, no karinman.
pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, kay tao Galacia. Inyang miras na, ing nitoldong panahon, tinubod niya ng Diyos sing kayang anak. Mibay siya king metong ababay, at mibyebeya lalam ng upaya, ning batas dering budyo. Bana lang at busan, detang at yuking sakop ning batas no, ban malyari tamang maging anak no ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin, anak na kayo. Tinubod niya ng Diyos sing Espiritu, na kayang anak, karing puso tamo. Ing Espiritong mamaus masikan, tatang, kanakong tatang, uli na niti, anak na kayo ng Diyos, na kayo alipan, at nung in Diyos, kewa na kayong anak no, ibiyan na kay kayo, ing sablang mga intulit, karing kayang anak. Amano ning Ginoo. Salitaya karing kekatang pipumpunan, kapamilatan ding profeta. Ngeni magsalitaya kekatamu, kapamilataning kayang anak. Pamipasyal ting mayang pabalita, ang pangkang San Lucas. Ding pastol, may maligwalang meko, at atagpuan dala ri Maria ang po Jose, at igit de in bingot makakera king sabsaban. Panakit na rin pastol king bingot, beli tara karela, ing sinabi na ning anghel tungkol kaya. At ding sablang mekiramdam king balitada ring pastol, mi pamulala lang emunano. Mi tanamla, reding bage king pamisip at puso ng Maria, at mi bule-buleya tungkol kareti. Mi balikla king maranglering pastol, kambe na ning kapuryanan ning Diyos, uli ning sablang dimdamda, ampon ikitda. Makayakmangan, ing sinabi na ning anghel karela, kalabas na ning paruminggo, inyang miras ne ingaldo, masirkumsisyon niya ing bingot, pe malaguan deng Jesus, ing lagyong binye na kaya ning anghel, bayo ya pa, mi pangagli. Ing mayap ng balita ning kaya katamong kaligtasan. Pasibayo po, Happy New Year kaya kayo nga. Merry Christmas muna man po, papuya rin Pasko, hanggang pong January 8, until the baptism of the Lord. Kumusta po ing kaya kayong pamanyalubong na bengi kayang bayong banwa? Nino po kaya kayo rin melasing, tasyo po rin gamacho, marine ko pa yan
Nino po kaya kayo rin may reunion. Uso po ngayon family reunion kapag January 1, di ba? Nano po yung handayo? Natin ko pong kalame, natin ko pong liga, kumusta la po rin prutas kay Bitsuking Lamesa? Megi sana la po ba? Alila pa? Baloy po, we sometimes prepare so much during New Year and we forget what is essential. Nabengi po ba yung komengan, menga di kayong anting pamilya? Did you pray as one family before eating your medianoche? Or did you attend the Mass last night? Pota pong bayong banwa, palagi tayo pong daramdaman inga manong New Year's resolution. Nino po kaya kayo yung gagawang New Year's resolution? Malamarinela rin tao Mexico, Well, balo yun po, yako po, kaya po buri nga manong New Year's resolution. As if my whole life is a big problem that needs to be solved. Na balaing biyemo, metong yang maragul a problema na mangailangang maragul a solusyon bang kanita mo maging masaleseya ing kekang tutuking banwa. Makanano kaya nung palitan tayo iti? How about instead of using the word resolution, let us use the word faith profession. Nung balikan niya po ing milabas sa banwa, nanula po wari reke kayong karanasan. Nanula po retang abaluyo. Nanula po retang igityo. There may be instances last year na may nasakit kayo. Nalikwan da kayo. Na penamdaman yung eda kayo kaluguran. O kaya naman eda I appreciate inganggang effort agagawan nyo. Mapalyaring last year, abalo mo ating kapalang sakit. Pepa-check up karugo, utang kay sabianan ng doktor, malalaning sakit mo. Or perhaps last year, kay maten ka, meteya ing miyembro na ning pamilya mo. Or kami pasar board exam, MA kwa ing visa, MA kwa ing obra. Nanong la rin pigdalanan mo last year? Nung pakalawen mo, mapalyaring ikutang mo, malalam ba ing megi kong kasalpantayanan king kanakong sarili at igit king sabla king apong Ginoo. We focus so much on the preparation during our salubong, during 12 midnight, but we forget the essential thing. That is, how will I prepare myself spiritually, physically, mentally, and emotionally. Aliwa po ret ang prutas silang marap ken problema yu. Aliwa reng motor na mangye, aliwa ret ang bilog-bilog a penyabit yu, ilang marap ka reng problema at sakit yu. Ika ing marap ken problema mo ngening banwang iti. And how you can face all these challenges and problems if you do not have a deep faith in the Lord. Ale? Diba? We sometimes engross, magigisan tamo energy on the preparation, but we lose sight on what is important. That is why I suggest for you to make your faith profession in the Lord. Why? Potang balo king sarili ko, nakayabe kayong Diyos. Potang ginawa kong plano para king bayong banwag. Deng programa, deng buri kong gawan king biyeko this new year, at deni kinonsulta ko laki nga kong Ginoo. That I involve the Lord in all my decisions, balo ko king puso ko.
Nung magtagumpe ko, kayabe kay Diyos. Nung eko man magtagumpe, kayabe kay pa rin ng Diyos. Nung misakab ko, nung mebigo ko, kayabe kay ng Diyos, at sabi kaming nibangon, ibangon na ako ng Diyos. May this year be an expression of your faith in the Lord. That no matter what will happen in me, na anumaning malyari ka na ako, balo ko nakayabe kay ing Diyos. 2023 will be a year for the Lord, a year with the Lord. Banuang para king Diyos, banuang kayabe kay ing Diyos. Anya kailangan king palalaman pa, ing pamagtiwala ko, king apong Ginoo. Ating meto nga masanting nga storya na mamie lesson kay katamo about faith. Misan po kanu king metong lugar, king liblib a lugar, dintang po ing panahon na namumuran. May nga lang ila po kanu ring sources of water. Anyapin po ring karelang tanam, may nga matela, ampong, may nga lana. Dempong anak, ala na lang inuman. Deng may malen, ala nung gagamitan, kim pa magluto, ampong karelang pamandilo. Anyapin po, may mulayla, king parira, pintalande, ing pastorda, at ngara pong sinabi king pari, among, kailangan tamo pong manyad danom. Ibagsak na po sana ng Diyos ing masikanauran, bang kanita mi pasno ing gabon, ampong itamungan. Sabi na ning pari, o tara magmisa tamo, mga di tamo, at palalaman nyo yung kekong kasalpantayanan king Diyos, na sana muran masikan. Kaya rin na po ning misa, penabili na ning pari, mibalik kayo king tutuking Domingo, bang kanita magmisa tamong pasibayo. Pangaras na po ning tutuking Domingo, kempang malawot, akakit na noning paring paparatang ding tao, at melong kutya. Mi bagsak yay tsuray pari. Kalapit da po ring tao, migtakala o ba't malungkot yay pari. Among nano pong milyari o kalungkotyo, tara na po, magmisa na po. Nga nang sinabi ni pari, o teko magdalang payong. Agad siya po. If you have faith in the Lord, claim it as it already happened. Na mangyari na eh. Manyad lang uran, nakaman pala makasadya. Ala ka man palang dadalang payong. All your plans and goals this 2023, you need to have a faith as if you already received and accomplished all your plans. You need to prepare yourself because God is preparing something beautiful for you this 2023. Masibayo po, Happy New Year, kaya kayongan, and God bless you. Sasalpantaya ko, ang Diyos, pangmayupay, inalang ibadote, at kang Kristo, ang itong biyutan, pinaglig mo pa yan ng Banal Espiritu. Manalangin tamo king ipa, baniting bayong banwa, gawa na katameto nga bayong balayan. Mananasan ang ingindu ng Diyos, so pa nakatamo king kaya katamong pamanalangin. Nga tamong manalangin at sumabi, Ginoo, panwanan mo kengan. Ulitan tayo.
Para karing dakal ng masampat a pinandit ning banwang iti, para karing dakal akaya panalog at kapatawaran, para king labis-labis sa ganaka at migit pang kapibabatan, mitmong tiwala tam, manalangin ta, king Ginoo. Para karing mitmong tagumpe, pamayapa, para king masanting apamirakayan, king kaunlaran, para king obra, karing alang kapanintunan, at para karing migit pang makataong kabilyan, ding talapagobra, manalangin ta, king Ginoo. Para king pali ning lugod, karing pibale-bale tamo, at lugal, para karing kekatang anak, para king dakal a kagalangan, king die, at migit pang pamangambil kaniti, para king alang sagkul a pamaglakbe, manalangin ta, king Ginoo. Para king tetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan, gawang bayong bage, at metong adiwa ning legawan, manalangin ta, king Ginoo. Para karing taong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para karing indong alang likat, magmalasakit, at para karetang kapilanman, emi kaanak, manalangin ta, king Ginoo. Para karing pamilya at karing mahilig magdili-dili, para karing sundalos at talap pamayapa, para king pamamuktamo at talasuyo, para karing mga biyasa at karing karaniwan at tao, manalangin ta, king Ginoo. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O malugod a Dios, kapnon me ing banong iti, kingke kang lugod at ganaka. Ibuklat me ing paintumol kay kami, ban ayarapan mi ang alang takot, mipnong tetagan at kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
obispo. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dawon matanggap ya, arapanan ng Diyos sigpang mayupayang tutu. Kapuri at kaligayan ng kayong lagyu, kaya katamong ikasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ipami, pagmasusyan mi kaniting panahon, ingumpisaning kay kaming kaligtasan. Kaniting kapiesta ng Maria, inginduning Diyos, adwan mi king ing kay kang kaligtasan, miras king kayang katuparan. Iti adwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi, ing ginu manatili kay kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat-dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati numan ka rin o iba. Diyos king alananga at lubos mayupaya. Kapamilataning metong ama kapagmulala at pasabing misteryo. Ing nuwa na Virhen Maria, kigline ing buktong mong anak, at delane king dalise ng sepupunan ing ginuning banwa. Ya alang kikilalang lalaki, meging metong yang Hindu, ya ameng anak, menatili yang Virhen. Nano pintula kaya, ing adwa ng tinggapakalam, mipnuyang kapagmulalan king kayang pangayindong Virhen, at mipnuyang tula king pamibait na king mengabus. Kapamilatana, ring anghel karimbanwa, yayang pangdala ing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo, manggaman king alananga. Misuges sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at layon mingang kakanta. Banal ka o Ginoo, mipnuyaing banwa, mipnuyaing yato, nekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. O inarako, king lagyuling linuhon mo niya. O inarako, king lagyuling linuhon mo niya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Banalming ipa, karabat dapat nakangpurian ning metoyatu, uling king kapamilatan ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, at king kayupayan ning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ing sabla, alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbug na, ing dalise daon mayampangya bilang kapanyamban king lagyu mo. Ipa, pagamuha mo mi, ing pabanalan mula king Espiritu mo, reting ayin at daralamit daraon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuane ing tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan kananye, iti yaing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuha na yung kalis.
pasibayo na kang pasalamatan at pinuri, at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti, iti yaing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bangketa, mipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigagan akan kanako. Maulaya ang misteryo ng kasalpantayanan. Ipa, gaganakan mi ing kamatayan ing kay kang anak aming ngabos kay kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inyadarahon mi kay kabilang kapasalamatan iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me ing yayain ing kay kang Santa Iglesia at lawan me ing midahon king sarili na. Paulining kamatayan na ikwa na kaming sinutke ka. Pagkalam mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikapnuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alananggang daon keka, at papalyariya na kaming mirakayanan, king pimamananing kekang Santo. Muna, kambiyan ng Maria, kapilanman Virhen ay induning Diyos. Kambering nuwan mong apostol at maligayang martires. Kambiyan ng Santa Monica, ingke kaming patulunan, at ding sablang santo. Paulining pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaupan alang patanat king arapan mo. Ipa, iti sanang ayining pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening ke kang Talasuyoy Francisco, ingke kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Arsobispo, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ng ke kang anak. Iba, pakiramdaman mong mipnong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapke ka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming may ngayango na biye, lalong-lalo na Pope Benedict XVI, at ding sablang keka may matulat memo na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nunak kay manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurianda kat parangalan manggaman king alanangga. Kapamilatan ng Espiritu ng Jesus, ang mabiye karing puso tamo, manalangin ta aking ipatang at subanwa, kabang umpisan taya ing bayong banwa. Magkantatangan pong masikan,
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. Kekain kanyarian, ating kayupayan, ating ligayang hanggang O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alananga. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. Ipakita po ngening mikakan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayongan, peace be with you. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Bigyan kami kapayapan, bigyan kami kapayapan. Nyoing Kordero ng Diyos, ing anak ng Maria, amilalako king kasalanan ng yatu. Mapalad la ring mayayaos king apunanan ng Kordero. Gapke ka, dapat iyag kasming aman, at kumayap na ako.
sa mga bansa. Ang Diyos ang Hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungan namamayani. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tigib kabanalan. Bagong umagang sumikat, napawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Manalangin tamo. Oy pa, kabang papasyag miya ing Birhen Maria, ima ng Kristo at induning Santa Iglesia, ing pamakinabang mi king kayang anak, iyatad na kesana king kaligtasan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatili ake kayo, idukuyo reng buntukyo para king masusing bendisyon. Ing balang maya pakalam, manibatan king ipaning sala. Manano na sanang ipagkalub na ke kayo, ing kayang grasya at sablang kanuanan, at ikabus na kayo, king sablang kaligaligan, ke kabani ting bayong banwa. Amen. Pagkaluban ako sanang matibe kasalpantayanan, alang kupas sa kapanaligan, at lugod amanatili manggaman king kapupusan. Amen. Panuanano sana ring sablayong aldo, at dapat king kayang kapayapan. Pakiramdaman din kay kayong panalangin, at tayra na kayo papunta king alananggang biye at ligaya. Amen. Bendisyonan ako sana ning Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Umen ako king kapayapan, masayang bayong banwa, kekongan. Salamat king Diyos. Happy New Year.